اخیراً دیروز دوم ایونی سال جاری دادگاه ناحیه خراسان ولایت ختلان نفران متهم در قضیه لطکوب خبرنگاری از اپلیوس عبدالله غربتی را جزا داد. اما این جزا نه جزای جنایتی بلکه جزای مأموری بود و قضیه مذکور در دایره ماده 460 کودکس حقوق بیانکنی مأمور جمهوری تاجیکستان یعنی میده اوباشی بررسی شد. ماده مذکور برای در جایهای جمعیتی دشنام دادن، به طور تحقیرآمیز در افتادن به آدمان، همچنین صادر نمودن دیگر کردارهای بین مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلل دار می‌کند به اندازه از 7 تا 10 نشان دهنده برای حساب جریمه یا حبس مأموری به مهلت از 5 تا 15 شبانه روز جزا را در پی دارد. همین طور هم شد دادگاه ناحیه خراسان ولایت ختلان سه ساکن همین ناحیه سهراب بابویف، عبدالمجید دولت و قربانعلی غلامов را با این ماده مجرم شناخته به آنها 10 نشان دهنده برای حساب یعنی 580 سومانی جریمه سر هر یک نفر گناهکار تعیین نموده است. خاطررسان میکنیم که عبدالله غربتی صبح 29 مای در ناحیه خراسان ولایت ختلان مورد لطکوب قرار گرفت. سبب به این منطقه رفتن روزنامه‌نگار به فعالیت کسبی او ربط دارد چون میخواسته است از محل آفت زده گزارش تهیه کند. این مورد دومین بار لطکوب شدن عبدالله غربتی بود. بار اول را 11 می سال جاری در نزد خانه‌شان در حدود ناحیه رودکی شخصان نقابدار نامعلوم مورد لطکوب شدید قرار دادند که در پی حادثه مذکور یک قطار سازمان‌های حامی حقوق انسان، سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان و جامعه روزنامه‌نگاران تاجیکستان از مقامات حفظ حقوق دعوت کردند که حادثه مذکور پورا سنجیده شده سبب و عامل‌های حمله به خبرنگار دقیق و شخصان گناهکار در نزد قانون مجازات شوند. در پی سر و صداهای زیاد در شبکه‌های اجتماعی 15 می سال جاری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر داد که عاید حادثه مذکور از روی علامت ماده 237 قسم 2 بند بی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی اوباشی پرونده جنایتی آغاز گردیده است و در این سمت تفتیش ادامه دارد. اما چند نگذشته سال 29 می سال جاری باز به خبرنگار عبدالله غربتی حمله صورت گرفت. چنانه که گفته منبر خبرنگار را در حدود ناحیه خراسان ولایت ختلان هنگام تهیه گزارش مورد لطکوب قرار دادند. شرح حادثه چنین است که هنگام اجرای وظیفه کسبی خبرنگار یک نقلیات تمغه اوپل به نزدش آمده و بنا به نقل جبردیده که در شبکه‌های دیگری خبری نیز اظهار نظر کرده بود از داخل آن 3 نفر بیرون شده بعد چند مدت صحبت کوتاه یک بار در اول با حمله‌های لفظی و بعداً با حمله جسمانی به خبرنگار هجوم صورت گرفته است. چون از حادثه اول لطکوب خبرنگار نه چندان فرصت سپری گردیده بود، حادثه نوبتی به قول بالای سوخته نمک پاشید. این بار نیز جامعه خبرنگاران تاجیکستان با یادآوری از چند حمله و تهدیدهای دیگر بالای روزنامه‌نگاران به مثل خبرنگار مستقل رجب میرزا و روزنامه‌نگار رادیو آزادی شهلا گلخواجه یادآور شده بار دیگر طلب خود را در سمت جدی گرفتن مسئله مذکور خاطر نشان ساختند. بخش خبری رادیو مهاجر امروز 3 ایون با خبرنگار عبدالله غربتی عاید قضیه به عمل آمده صحبت داشت. با سوال آنه که چرا شما از قرار سود ناحیه خراسان قناعتمند نشدید، خبرنگار چنین پاسخ داد: البته ما با قرار دادگاه راضی نیستیم چون که ما میخواستیم که چون که این حالت اصلا مانع گذاری به فعالیت روزنامه‌نگاری است که اصلا پرونده دیگر است، یعنی تحت دیگر ماده باید بررسی میشد، اما این همچون اوباشی خرد بررسی شد و بها گذاشته شد و سودیه خسارات و آن ضرر جسمانی که من برداشتم از این لطکوب درست بینابد نگرفت و از همین لحاظ من با این قرار سود راضی نیستم و همراه ادوکات نیت داریم که با مقامات بالایی از بالای این قرار شکایت بریم. بعدا ما از عبدالله پرسیدیم باوری دارید که عیبدار شوندگان تصادفاً در جای حادثه پیدا نشدند؟ جواب چنین بود: شخصا من باور ندارم که حمله به من یک کار تصادفی بود و پیدا شدن اون نفران هم به اونجا یک کار تصادفی بود، چون که آنها حتی بعد از اینه که من گفتم که روزنامه‌نگار هستم، بعد از اینه که من مقصدم رو بیان کردم که من برای آماده کردن گزارش از حال مردمی در خیمه ها زندگی کننده
гузориш таҳия мекунам, онҳо бо ин вуҷуд, яъне баъди гуфтани ҳамин суханҳо маҳз мара заданд, на ин ки ин байни мо ягон нофаҳмӣ ба вуҷуд омада бошад ё ки нохост мара ба касе монанд карда бошанд ё ки масалан аз пеши ман гузашта бошанд, ман роҳи онҳоро гирифта бошам. онҳо омаданд пеши ман худро муаррифӣ карданд, ман ҳам худро муаррифӣ кардам, гуфтам ки хабарнигорам, мақсадамро гуфтам. бо ин вуҷуд онҳо ба ман ҳамла карданд ва ҳамлаи онҳо дидаву дониста буд. хуб абдулло, баъди паҳн шудани номаи гӯё дастаҷамонаи сокинони ноҳияи Хуросон ки дар он шуморо ба дахолати зиндагии шахси мардум муттаҳам мекунанд, эҳтимолияте ба ҷавобгарӣ кашидани шумо то куҷо вуҷуд дорад ва то ҳозир ин гуна эҳтимолият вуҷуд дорад? ин хабарнома, ин муроҷиатнома ба истилоҳ барои ман бисёр хандадор буд, чунки ман ҳар куҷое ки меравам масири ҳаракати ман дар телефон ва дар Google харита сабт мешавад ва беш аз ин вақт оли ман ба ҷои ҳодиса нарасида будам ки ин қазия бо ман рух дод ва гузориши дар сомонаи расмии Вазорати Корҳои Дохилӣ барои ман бисёр ғайриинтизор буд. ҳарчанд ки ман баъди хондани ин гузориш, ҳарчанд ки ман медонистам ки ман далелҳои кофӣ барои исботи ҳарчанд ки ман медонистам ки далелҳои кофӣ барои ҳимояи худ дорам, яъне ки ин иттиҳом ва ин айбҳо, айбдоркуниҳо тамоман беасос ва сохта буданд ва он имзоҳо ва он мактубу муроҷиатномае ки гӯё ки мардум навиштааст, дилхоҳ нафари оддӣ бо дидани он пай мебарад ки ин сохтааст. мо аз Абдулло Ғурбатӣ пурсони он низ шудем ки иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва дигар созмонҳое ки бояд аз рӯзноманигорону фаъолияти онҳо пуштибонӣ кунанд, дар қазияи шумо то кадом мавқеъ гирифтанд? ман аз ҷомеаи шаҳрвандӣ ва аз ҷомеаи рӯзноманигорӣ, аз созмонҳои байналмилалӣ ва ҳамчунин аз ташкилотҳои дохилӣ, аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бисёр миннатдор ҳастам ки дар қазияи ман бетараф набуданд ва тақрибан тамоми расонаҳо ва тамоми шӯроҳову созмонҳо дохилӣ ва хориҷиам аз ман дифоъ карданд, дар қазияи ман бетараф набуданд. фақат ба истиснои иттифоқи журналистон ки мантиқан бояд садо баланд мекард. қазияи шумо дар сомонаҳои иҷтимоӣ сару садоҳои зиёде баланд намуда, рӯзноманигоронро шартан қисмат намуд. ба фикри шумо, эҳсоси шумо, тарафдоронатон зиёдтар буданд ва ё нафароне ки латукуби шуморо пазируфтанд? бале, дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар робита ва қазияи ман нафароне буданд ки аз хушунат нисбат ба ман ҳимоят карданд ва ба назари мардуми оддӣ шояд ин гуна метофт ки мардум ба ду қисмат ҷудо шуданд, аммо ман чунин фикр намекунам. он қисмате ки масалан аз хушунат нисбат ба ман тарафдорӣ мекарданд, бештар аз фабрикаи ба истилоҳ ҷавоб ё ин ки фабрикаи фермаи ҷавоб, намедонам ҳар кас ба ҳамин ном ва ёра садо мезанад, садо мекунад, ҳамон нафарҳо буданд. яъне ки нафарони ҳар нафаре ки масалан дар ин ҳолат ақл дорад, масалан тафаккур дорад, аз хушунат нисбат ба як нафари дигар дастгирӣ ва ҳимоят намекунад. он нафарое ки ҳимоят кардан аз ин хушунат, ман фикр мекунам нафарони ғаразнок ҳастанд ва супориш албатта аз идораҳои махсус гирифтанд. хуб Абдулло, мехостам оиди қазияи аввал пурсон шавам. қазияи бори аввал таҳти ҳамла қарор гирифтани шумо дар кадом ҳолат қарор дорад? дар робита ба ҳамлаи аввал ба ман мақомоти Вазорати Корҳои Дохилӣ парванда боз кардааст ва тавре ки ба ман гуфтанд дар ин самт корҳо рафта истоданд, ҳарчанд ки таи як ҳафта зиёдтар мешавад. ҳатто ки аз онҳо аз рафти кор мара огаҳ намекунанд, ман дар ҷараён нестам ва имрӯз ё фардо мо бо ҳамроҳи адвокат ҳатман кӯшиш мекунем ки дар бораи ҷараёни тафтишоти ин қазия огаҳӣ пайдо кунем. хуб Абдулло, дар охир як суоли дигар низ мекунам. дар умум
روزنامه‌نگاری در تاجیکستان تا کدام اندازه کسب بخطر است و جواب چنین است. کسب روزنامه‌نگاری نه تنها در تاجیکستان بلکه در عموم یک کسب بسیار هم پرخطر هست در شرایط کنونی مخصوصاً. و اما قضیه‌ای که با من رخ داد، حادثه‌ای که با من رخ داد، من فکر میکنم نه تنها با یک من ربط دارد، یعنی که به کل جامعه ژورنالیستی یک سیگنال یا یک پیامی بود که نسبتاً احتیاطکار باشند و درجه خودسانسور یا که به روسی سماسنزور بعد از این حمله البته در روزنامه‌نگاران بالا خواهد شد و روزنامه‌نگاران از بررسی موضوعهای حساس خودداری خواهند کرد. یعنی که این حمله همین گونه پیام داشت. شما قضیه التکوب شدن خبرنگار آزیا پلوس عبدالله غربتی را روی موج رادیو مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراهی کنید.